Singoma khanya sithi ake sishaye isigxivizo lana enkulumweni kaNgizwe Mchunu la khona ebekhuza umhlola ebabaza ekhuza ichilo ekhuza amanyala enziwa ilamasimba lawa ekuthiwa zitabane inkonkoni ongqingili imsunyonina. Ngizoshaya isigxivizo ke lapho njengomfoka amakhanya ngizothi uqinisile impela uNgizwe Mchunu nina itabane nina inkonkoni niyala abuser ithuba niya abuser ugap niyas abuser ispace sokuthi sikwazi ukunamukela sokuthi sikwazi ukunitreata njengabantu emphakathini niyal abuser nina lelo thuba lelo nisikhwele emakhanda niyadlulela nina neqa ured line aniwazi ured line nina itabane msonyonyoko amasimba lento eniyenzayo nina zinsha uZulu evele eguqe phansi ngamadolo ehlaselwe ubuwiki be-leadership yakhe njengoba uZulu kumanje nje eholwa ubuholi obuntekenteke obuwiki niyangena nani izinkonkoni msunyonyoko nizokwenza isizwe sibe wiki ngalobutabane benu ngalobunkonkoni benu niyangena manjena nizolokotha nizothinta amagugu esizwe nizothinta izembatho zesizwe nizozi abuser nizokorobha ngazo nizodlala ngemvunulo yesizwe nizokwenza amanyala nizokwenza amasimba ngemvunulo yethu amasimba lento eniyenzayo singamanguni thina kwanguni ayikho into ekuthiwa inkonkona asikho isitabane kwanguni kodwa ngoba sise-South Africa eliphila ngenqubomgomo yomthetho sisekelo walelizwe ngaphansi kukahulumeni sibe convinced by uhulumeni sakwazi ukuphila nani emphakathini salugwinyitshe sanamkela sathi sizodla noma kubaba kuyababa kona kodwa sivumile siyisizwe sikaZulu niyazi nani ukuthi isizwe sikaZulu isizwe senhlonipho isizwe siclean sihlanzekile kodwa nina niyasingcolisa ngalamasimba enu okuphethulana imdidi lapho seniyasuka manjena nizothatha izembatho zesizwe nizothatha ubukhosi besizwe ngoba imvunulo yubukhosi besizwe imvunulo yizembatho isigqoko sesizwe imvunulo nizoyithatha nina nizokwenza amanyala nizoyinyela nizokwenza uthuvi amasimba lawo enwenzayo ilebe lele nilenzayo kusho thina singomakhanya amasimba anikwazi nina ni right nigqoke ingubo zabafazi anikwazi manjena ukuthi nina seniya adapter manjena senijump i-red line senigumula ingubo zabafazi manje seningena kuyimvunulo seningena kuyisembatho sesizwe seningena kuyisembatho sesizwe manje nina senenza amanyala ngengubo yesizwe amasimba lento eniyenzayo ngeke inikhuzi leadership yesizwe ngoba intekenteke iwiki kwayiyona iwumsunu nje ngeke izinikhuzi leadership yesizwe ngoba intekenteke nikhuzwa yithina ke manje amasimba lento eniyenzayo fuseke indaba yenu kade niyasitakelwa zinja. Hello Mzansi, welcome to Mgosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Max Makhanya ushaya stembu enkulumeni lekhulunywe nguMngizwe Mchunu la bekabonakala khona adrega titabane senkosi titabane yini lendo yokuthi tibogqoka imvunulo yemaZulu tishade uthi mhlolomuni leleni wendako so bekathuka titabana titabane nje natihambe la South Africa tisimoshela live labantu madoda kanjani okulala nawodwane abafuseke nje get enzaba yabo la South Africa.
So bekakhulumela mayelana nalama gay lesiwabona shada Mxhosa nemZulu, they were wearing imvunulo yabo babandle, and uthi yena ishidi lento labantu labayendayo kuthi njena Somizini bangani bakhe tonke leti tabana tihambe tifuseke la South Africa because indzaba yabo njena ayikho bamosha live. So watiphendulela ke naye Somizi sambona mphakamisa tikhwama takhe te-LV bag saying ukuthi vele yena soyahamba i-South Africa. Wavumbuka na Dominic athi hayibo kanjani wena Mchunu, wena lobo nginabela ungibona kuphi kuphi wakhipha tigaqa takhe, ungaya phansi uyobuka ivideo ya Dominic la bekade khulumela khona, ngi-uploadile nje namuhla. So uMax Makhanya is actually saying ukuthi right lula kukhulumile ngizwe Mchunu uvumelana naye masimbe titabane aletindo leti kungani vele basimoshela live emadodza lanjani ukulalana kodwane njengoba siva abathuka athi njena folk indzaba yemagila South Africa kesana kushubile kesana, because siyati ukuthi umthetho uyavumela umagay nokuthi bangashadana bangathandzana kuvumelekile la South Africa, but there are people who are actually saying ukuthi i-wrong lento leyo kungani bavumele manyala kokuthendeke eSouth Africa. Awucommente ukuthi wena ucabangani mayelana naloku lokukhulunywe ngungizwe Mchunu naMakhanya. Mina nawe siyobonana kulenye lensha letake video. I'm signing out. Goodbye.